Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi atangaje ko bafite gahunda yo gutera u Rwanda mu gihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ho M23 yasubiye Walikale, ikaba yakomeje kuhava nk'uko yari hari na mbere mu byo bari bumvikanye ko igomba kuhava, ikaba yarabiretse. Nibyo tugiye kuganiraho, bana natwe kuri Habineza TV, gukora subscribe, like, share na comment, ujye ufungura n'inzogera kugira ngo ubane natwe mu biganiro byose. Bahaye ikaze rero muri iki kiganiro. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yatangaje ko u Rwanda rushimye gutera Bujumbura ruciye muri Kongo, narwo natwe Kigali si kure duciye mu Kirundo. Ibi ngibi yabivuze ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru cya BBC, aho yavugaga ko u Rwanda rushobora kuba rufite umugambi wo gutera Bujumbura ruciye mu mujyi wa Uvira, kuko bo bizera ko cyangwa se bavuga ko u Rwanda rufatanyije na M23 mu kurwana muri Kongo. Wenda akaba ari byo yashingiyeho avuga ko u Rwanda kugira rutere Bujumbura uko bwanyura ruciye muri Kongo, nk'uko mu itangazo yabivuze. Ubwo bo nk'uko asanzwe abivuga ko u Rwanda rufatanya na Kongo gufatanya na M23 mu kurwanya Kongo, none M23 ikaba yarafashe Uvira, ukavuga ngo akaba bisobanura avuga ko ari u Rwanda rwafashe Uvira, nk'uko mu ijambo ry'inshuro nyinshi akunda kuvuga ko u Rwanda rukorana na M23, akavuga ko rero u Rwanda rushobora kwifashisha iyo nzira ugatera muri Bujumbura. Nawe mu ijambo rye akavuga ngo u Rwanda rushimye gutera Bujumbura ruciye muri Kongo, natwe Kigali si kure duciye mu Kirundo. Mu Kirundo ni ahantu umupaka na Bugesera, mu karere ka Bugesera mu Rwanda, kugira ngo bahita bahingukira Kigali bagatera Kigali mu Rwanda. Gusa ibi n'ibyo yavuga, ni amagambo ye, ariko u Rwanda ntabwo rwaca muri Kongo, ntabwo ari nzira ihari, ndetse u Rwanda nta na gahunda rufite, kuko umuperezida w'igihugu Paul Kagame ahora abivuga, nta gahunda ihari yo gutera u Burundi. Gusa aya magambo ye akomeza avuga, agaragaza ko ashobora kuba afite umwanya wo kurwana, kuko mu kiganiro twakoze ubushize avuga ko u Rwanda yavuze ko bafite intwaro zikomeye ndetse nyinshi zo kuba biteguye kurwana. Gusa u Rwanda rwo ntabwo rwiteguye. Ku batararebye icyo kiganiro barajya barebe, barakibona icyo kiganiro kiri ku magambo yavugaga ku Rwanda, murajya kuri YouTube mu kirebe kiriho munsi aho handitseho Perezida Paul Kagame ndetse n'u Burundi, ndetse ndashyira na link muri description, mujye murebe muri description, link ndayishyiramo kugira ngo buri wese arebe icyo kiganiro utarakirebye amagambo nyakubahwa Perezida w'u Burundi yavugaga ku Rwanda. Rero duhindura ingingo turebe ku byo M23 ikomeje kuvuga cyangwa se kuvuga kuri M23 yo kuva mu mujyi wa Walikale. Tubigarukeho. Umuvugizi wa AFC M23 Oscar Barinda yatangaje ibyateye cyangwa se impamvu M23 yasubiye mu mujyi wa Walikale, kandi yari yemeye ko igomba kuvamo amasezerano bagiranye yo gutanga amahoro mu mujyi wa Walikale ku mpande zombi, ntihagire uhajya agakomeza agacungwa n'abaturage. Gusa M23 iza kwisubiraho, isubirayo atangaza ko cyatumye M23 isubira mu mujyi wa Walikale ari ukubera ko Kongo yarashe abaturage mu gihe bari bemeranyijwe ku gahenge, kuko mu mujyi wa Walikale bona ihohoterwa ry'abaturage rikomeje kuba, yitamo kujya gusubira muri Walikale. Twumve ikiganiro gitoya umuvugizi wa M23 Oscar Barinda yatangaje. Nk'uko mubizi, kuri tariki 22 z'uku kwezi kwa gatatu twari twasohoye itangazo rivuga ko tugiye gukura ingabo zacu mu karere ka Walikale Centre, kugira ngo dukomeze twerekane bwa bushake bwacu dusanganywe, duhora twerekana ko gushakira umuti w'ikibazo kiri mu burasirazuba bw'iki gihugu cyacu cya Kongo binyuze mu nzira y'ibiganiro by'amahoro.
twarabisohoye kandi twari twatangiye kubikora yuko ku munsi ukurikira 26 ariko umuvugizi w'ingabo za leta ya Congo General Ekenge nawe yabyemeje anadushimira avuga ko imvugo yacu yabaye ingiro. Ariko rero cyaje guhinduka kubera iki? Kubera tena FARDC na wazalendo bongeye bakadutera, bongeye bakaza bakica abaturage, bongeye bakaza bagatera umutekano muke muri yo Walikale centre, kandi twarasize twishinganishije umuryango mpuzamahanga, dushinganishije abayobozi bose baho ngaho, abayobozi ba leta bari bahasanzwe, twasanzeho tuti nihagira igihungabana umutekano w'abaturage nuhungabana cyangwa leta ikongera kadutera ibi bintu mu gika cya kane, niho twavuze tuti iki cyemezo kirahita kihagarara. Bwana Barinda, uravuga ko iki cyemezo kizahita gihagarara, leta yateye abaturage cyangwa yateye M23 mwari muri? Mu gihe twadutangiye ingabo za mbere nyine twazikuyemo, ariko nyine zikimuka uzikwimura ingabo ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Mu gihe turi kwimuka tujya mu bindi birindiro, baje gutera abanyuma bari basigaye batwara bise bakuramo ibintu bya nyuma byari muri ibyo birindiro byacu bya Walikale centre. Mwakoze kubana natwe mu kiganiro, bikwiye gukora subscribe, like, share na comment, fungura inzogera kugira ngo ibiganiro byose tuzajya bigucika. Ndabashimiye cyane kandi ndabakunda.